Poštovanje, dragi gledalci, vozeći se na putu oko sveta nailazim na mjesto Madagaskar. Uočio sam neku prizmu, ne znam nija šta je u pitanju. Probat ćemo da pronađemo ovdje neke ljude koji rade, da vidimo čemu se radi. A evo ga, ima neki gospodin. Dobar dan. Moje poštovanje, ja sam Goran, vi ste? Ja sam gazda ovoga. Vi ste gazda ovoga? Da, sve to što vidite to je moje i niče više. Da. Čovječe, lep komad, lep. Pa Koliko da, tu ima hektara u ovome komadu, majstore? Ima oko 1.000.000 hektara, manje više hektara. Manje više, aha, pa šta se radi, majstore? Pa evo, Mi vozim se po usput. vadimo krompir. Da. Krompir? Krompir, da. Krompir. Da. Ste vi sigurni za ovo krompir? Da, To je šećerna repa. Ne, podsjeća na repu, ali nije. To je Znači krompir je u pitanju. Čovječe, koliko krompira. Pa čime se to vadi? Kako se to radi? Pa ima jedna specijalna mašina, najnovija tehnologija, generacija. Dobro. Da. Zadnja riječ i prednja tehnologije. A kako se to čisti? To je čisto mnogo. Da, čisti se, evo tu je selektor, pogledajte ona mašina tamo. Podsjeća malo na ljudsku, ali nije tako izvedena kao neki Terminator, da. To je sad nešto novo. Aha. Veoma zanimljivo. Da. Dobro. A gdje je ta mašina? Pa tu je ona, evo tu je u neposrednoj blizini. Dobro. Da. Moramo prvo mašinu dobro zagrejati. Pa zagrati, vjerovatno. Da. Pa ništa. Da vidimo kako to ide. Kako, Da vidimo taj zvuk. Da. Evo. I mašina je spremna. Spremna. Zagrejena i krećemo. Da vidimo, majstore, kako ide. Palimo prvo mašinu. Opšte. Neverovatno. Čujte taj zvuk. To je... Neverovatno. Da, to je turbo. Avionski mazni pogon. Neverovatan zvuk, samo neverovatno. to može da ga pogoni. Da vidimo. Ovo je kad urađeno, majstore? Koliko vremena treba za ovo što je sad urađeno? Pa treba minut do minut i pol. Za sve ovo? Ma za sve. Neverovatna mašina, da vidimo. Ovo je nemoguće. Neverovatna mašina. Majstore, da li možemo malo stati? To je nešto meni malo sporo. Da li to nešto brže može? Brže. Aha, brže, da vidimo. Neverovatno, ljudi moji, da li vi vidite ovo? Da li možete povjerovati svojim očima? Svaka čast, majstore, svaka čast. Pa neverovatno, pogledajte vi ovo. Neverovatno. Svaka čast.